avelin tuni Eimi Motors Expert channel vejo si na bon chaming kazana salam kahin bolin tuni weather jong no men gari review lo de katile anop ja chu scenery jong hoidam ta tuni review du he hele Hyundai Venue 1.0 SX Turbo chu a hi to aga choi hi venue chabi hi in chi hi me a hele chabi ama hi push and start but a ki start pa hi point chabi a ki hi in lock unlock chung la anung langa pa diki hon na hi amai lang hi velo hen abone na hin venue be chakitha in chi Hyundai am ho logo hi ta in Hyundai logo na Hyundai logo hi ta in he chi grill hi grill chrome grill hichi hin itiha bossy look api in na itiha gun na khat mainly khat apui in hichi side indicator pa hin na side indicator signal pi pa hi in hicha he bezel khanomen LED headlight hi in na achunga pa hi chi chrome a be o hi in nam ho en chu chrome a be o hi in lai fog lem neo khanomen na zana za thedi fog lem khanomi in gari hi lock ngao ma hin unlock to lock nga hi agin khat um hi in na hon tabang khat chi hi na ngai teo khat le na za wa ta chu unlock ke bole ta in zo lang la mai lang bonnet i hon diu engine i sei diu hin na power i zat nam ppm ti chu sai ui tin tire size hi velo chun R16 hin R16 ka ti pha le hi chi apum pi je ka hi 16 inch ti na hin na R16 chu chi a tire pa hi le tube pa hi ai le 215 by 60 a hin chi hi abona alloy hin diamond ti ha alloy spoke iti pau ko hin na chi side mirror pa hi asunga ho adjustable hin na automatic adjustable hin tin tun iga hondo le driver seat ai hondo le chilaya hi handle tabanga hi in handle plus chi hi control panel chu hi tain window ho control na hi in chi hi lock to unlock asunga abona central locking system pa hi in hi chi hin na adjustable chu mirror adjust chu lai hi ki ball hi nang ma dei dan na ball thei hi in zung to na chu chilang hi vekit lo hen anung lang side hi velo hen i hon na hi le adang i ma cham point chai bottle holder khat omin liter ni ho liter khat ho ka nin tin lai hi grip mama hi na hon le na ja grip hi asunga hi kha ve hung tong ka ting chi 5 seater hi in na anomin comfort thana to thei hi na chi anunga to hi nom zo mai thei hi na mai langa sanga ta le chlai hi khat khot tu na di thei omin hi cha khot tu no ko ma hi velo chun hanger khai na di khat dong min na chai officer hon hanger khai le wa chlai coat nom chi khai a ki khai ji hin na he tai to thei hin mi thu wang chu nom ta ka di hin chlai hin na he chi unlock na ho hi velo hen thupi mo ing na chi abang ing ne wa color hi plastic color a ball thu hi ta le anop na khat chu chlai AC vent chi anung nga zo hu omin na control su ha na thei chi che ki jana hin amai langa adang tam zo kho mai lang na o ma hin hi chi pen hi anung nga zo u ma hi gari len thi mei ta ja hi Hyundai te na hin bolo hi in tun anung lang di ki chi hi in spacious mama ing na din ta men expert tire hi chala yom na za nai lo hi anhang pia hi cost cuttingan bolo hi in na amai lawa se velo chun abona chu spoke hi in gpn hi drama hi in na spare tire hi drama ong hin chi hiam hon cost cutting company ko na ipi ti ham ka he po in zong le abonin apipi e po in hang pi na tam zo hi chi ho ngan hi ji in size hi 350 liter akane even 350 liter hi in backlight signal pa hi in analin na kat hoi diamond cut ti di ham pi kat ti di ham hi chi
ai là backlight reverse parking a hi chu ta le ama hin chi hi sensor zong ma hi in anuna ka vet mang hil khat umin back camera hi in na back camera ni cha hi hi camera hi noi lang am number plate ko ma na chi camera hi in chi petrol pa hi in na petrol thun na pa hi e chi ata le achung hi atunga ko ni vela paranomic enzo kan sei di hin tin asunga ko om de kan be sa de hin mechanism piti hung ki hong ham chi hung ki hong do thei hi na half no thei hi panoramic sunroof tv tun ai pi le engine ga hong hoi te na chi gari tha ai na lai na to 2020 hung ki sim na lai hin chi hong hi 2020 ki la gari hi jai thing set na lai hi ai pi zong na engine power hi velo hen ta le he di khat cho chi hi gari hi ti hi wang hi amai langin a sot na amai langin a kai hi crown ki ti ho chu lo gari hin amai langin a kaya anu lang a body ha bona kai hi chi bolero ka review banga chu chi pa hi air cleaner hi in amai engine hi chi hi ying na amai lang a power amai lang hi power jing hi chi battery hi in chi fuse box hi in chi intake air intake na pa hi in ta le chi wiper a tui chi wiper hin na modi hin wiper tui kap na hi in chi pa jai a tui hi trai ki sunga hi in chi hi radiator tui thun na hi in radiator ti cho ka sai jing in tui ki khola fan engine dap sa pa hi in chi clutch oil hi in brake oil to clutch oil hi ta khana chi hin chlaya hi chi turbo GDI engine kiti है ना turbo GDI engine pa hi चाहे engine oil sunna hin chi engine oil kiji pen hi engine oil na check na diu hi na chi Hyundai hi pickup ganja ki dei hi na thau economy langa hi neu khatwang chu Suzuki to na tevle ani ejab de hi song le thau a ha ne chana chu gari ha na engine hi lean ti na hi na to hi gari kan tol do hi thai in test right na dinga gari hian no mama ingen nem chi ingen engine power ho zong atamin chuta le gear ho zong no min a shifting a no min a clutch pad zong no min clutch hi ani min a chi hi car ta bang hi nei wanga chu SUV type a tiu chu ho hi ta in na ta yar le na ho hi a view hi velo sun bazar la azong gari hi li ne hi alit wanga hi aturning hi anop dan hi steering hi power steering hi smooth hi Hyundai ho hi ka sei ma bonga zo a power brake zo hi ha smooth ni na mo hi to kha mai man de ngi hi Suzuki to ne pha ki hi na zo brake to steering control hi cruise control pa he hi na chira ya no na mo hi si cruise control min ja zo cruise ti pha like comfort na hi so hin tin gari ha to lawa zo kan to lo de hin tin a view hi ve lo na bumper ho hoi ta ki mo in a bumper ho so hai ta ki mo in chi gari ong hi powerful in a kai chat nin na luxurious gari hi ta na luxurious segment and mid segment ti di hi tin man zong atamin chi gari ho hi ata dong na steering hi velo chun chi voice control hi phone pick na hi ama sa pena chi infotainment system hi velo chun smart heading na chi 8 inch a hi in 8 inch touch screen hi no ble kapte the hin na speaker zong ho hin ai wanga chu ka play lo di hin tin aji chu copyright ho du da ho the chi fok pha le ke mangji hi na fok ka ti chu fil mai bol hong ka ya maya water vapor hong le pha le mai lang mu lo pha le reality la nu lang apa hin na chi front na pa he le chi windshield la pa hi tin chi AC hi in AC control chi kami ai khana le AC chi ying di hin tin chi automatic ti chu temperature automatic temperature control hi na pam lang sat le chilang vot din chilang pam lang vot na chilang setting ti pa he na steering hi velo chun Hyundai badge khat min airbag hi in jai airbag hi in chona dual color hi chi na look smart he in na smart I know min chi volume up
volume down chi hi in chi ga next button pa hin chai call pick up na ho chu hi in na through eta phone na ko ya cha ko na pau num na chi na mi ding answer call chai na bowling chai reject call na bol hi in chi cruise control pa hi cruise control ko bela chu changa speedometer la side na ke pi pa hi infotech me na cruise ki ji gari hi nom choming in na gari hi asung he nong anomin spacious in bela chu changa hi airbag hi ma hin ni ne na airbag new ma hin changa khat ma hin changa khat ma hin ta zong le glove wa chilai hin space no ta khat men phone mobile phone ai wallet thi bona koi de thei hi chi 12 volt charger hi 12 volt charging na point hi in chilanga hi charging pi the chang hi phone connect thei hi gari option hi a hoi ma e classy look ti di ha nom ta au me chi a gear hi velo chun chi amai langa enjo long ne hin so nang ka ti hi chi reverse la dinga hele masanga sports car ho banga kho aku khanam hin chu ek tuai pan lo reverse gear lut lo hi na aki jan na chu chi hi na panoramic sunroof ati model pa he velo chun ke hong le na ho na na chu ta pang mo na chi si naที่คนนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าชนะและทำความเทยิ่งนะจะเห็นจริงจะได้ขาดอยู่จริงต่อจริงขาดไปจริงนี่เราก็เสมาตัวเบกแกก็หักบุญเห็นกาลีก็นงโตดีเห็นที่แต่ก็ก้อยเห็นเลยเห็นfront gear จีดีนะไม่น่ากิจีดีอันนี้จู่เบกแกลุดเราเห็นนะจ๊ะแต่ที่เบกแกก็ลุดสันนูมาเห็นเลยจีchỉ pa hin na tai ang kho chu na za diwa hin si ka uplift ta ka hi back gear hi pot lo hi ti chu kan sei num hin tin tai highway ka to la hin gari pick up ka bat nu ma hi in yo khat an gari hian no min anom ni se ha sai na ji chan zo la tha ya ti nok da yan na ti lo diwa hi tha lang hi kan bol na hi aji ma hi aji na ji piam ti ai le anui pa i vet pa no leถ้าป้าตัวส่วน comparison เนี่ยจะน่าบอลไงอีบอลไงนะจะจุดก็เห็นบอลที่ number 6ตัวนี้ลำปีก็มุ่งเบี้ยเสียเห็นในบางอินก็ปฏิบัติถึงนะเบรกฮี power มองหินน่าตาไปอ่ะใช่ดีเนี่ยขัดอีกตัวข้าวตัวเลยหุ่นได้ฮี brake sensitive มองหิน brake ตัว power steering ไป sensitive มองหินเอาไว้มองหิน review ไว้นะจะเจนหินcomfort ลังอาจจะไว้หินhoi horn jong agin nang i preta to chiho to ai te naw tu an pan ta na ai te nio sa ko leo hi tin che kai number 5 ka hei na nei ba gari power hot na hi 4000 rpm to na hi poi petrol ma hi ki na hi le gari hi hot na het tin tun to le ka te ya khat kai ka tol man number 6 ka pul loop man nam ka bet no nei na pick up chu velo chan amat chat ing an nom pa na ka ho le amat na le ing na number 5 ka ho ta chu warning hum ki warning hum chu bolero b6 i bol waung chu 80 a warning i bi ta chu 80 ka then man nei na Hyundai venue nei pa kau te hin kam ho chaman long ki phalta a hi chi Hyundai venue review bolninga agari ta in pi jin ama chunga ama le en sumi te chunga ki pa thu ka sei hi chi channel hi lungset te in nei subscribe pi win lang like ni bol pi win lang hi chi hi mid range hin showroom price ho chu screen naung ki ta de hi chi to competition naung ki chim ni chu Brezza lo hung ni thei hi in Brezza venue ti ho Tata Nexon lo hung hi lai hi cho hi aba now review ka hin bol de lai diu hi hi chi segment na dinga hi cho to me kan select de hi in ai pi hi le video paina sa wa pa na so le like to subscribe to share ni bol pi win ti chu ka hung taw na nom hi tin i na chi wa dam se lo hi tin hi chan hin ka video nga katin na bon on mang party dila su na hi ji chan na bon an dam selun covid lai hi in ka sei ngei banga ka sei di hin tin
stay home, stay safe, be safe. Thank you for watching.